Detoga ga ibadah hilalan na agama ta Bapak Ibu sekalian, natanggut tau matoy puluk ko bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya natanggung narekode na sempaja bija-bijay icalla tau matoy. Iya kode na puasa de ni calla, alena mi atulay calla. Ito. De na lay garis tau matoy makadali na icalla mato ko sorimonri. Tapi ia sempajange ina na dena wa jamai bija-bijatta tatta nakan nakilalam ini tomatoy. Ah ia to na ibadah madosa tomatoy na rekode na jamai bija-bijan. Tapi si balikanna na rekomas sempajang ni bija-bijay wad di salama tomatorna gara-gara bija-bijan. Yana tu ampai paralula de sempajange bahkan makada nabi taqwa hadis sehari makada pakasibia pamula pertama na pares sa puang Allah Ta'ala na pares sa malaikat hilala kuburu as-salah sempajang iya na makanja na sempajange malomo manang ilomonri. Sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan ibu-ibu kelompok Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama untuk MWC Kecamatan Watasi Dendreng. Alhamdulillah syukuruki maraja lori Allah Subhanahu wa taala karena rilalan na yawan dewe kembali dilanjutkan nih pengajian pembahasan yang sempat ketinggalan. Nah sebab kedua telu pembahasan mengantarai masalah kaitan bulan Ramadan si bawa karobah sehingga untuk pembahasan rilalan yawan dewe kita kembali membahas tentang masalah sempajang. Na kode usala peringerang sempajang niro biasa 4 bulan yang lalu dibahas tentang masalah kaifiyatus shalah, kaidah-kaidah sempajang berkaitan nih nadapi nih tentang masalah niat berarti pamulang. Perlu ki upangolongan makada dua oko ilalan na sara asal langange nasapakati yari ganas sama turu si tau pandrita maka daya kode ni jami ya rodue deni yang kui asal langange. Jadi angka 2. Jadi nomor si di sahada, nomor 2 sempajang. Iya na deni jami ya duwewe sama turu itau pandrita papikye si bawa ahli tauhid makada tanya selang iyan namo sakka puasa dena sama turuna Abu Bakar dengan Umar alina pangluta Halifah Umar makada iya kode na pasu sakka tahu tanya selang tapere makada alina pangluta Abu Hanifah iya nangka ini sana Halifah Utsman bin Affan iya nangka tahu dena puasa ko Ramalangi kapere. Yang namo ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahada mi si sempajang detoga ga ibadah hilalan na agama ta Bapak Ibu sekalian natanggut tau matoy puluk ko bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya natanggung narekode na sempaja bija-bijay icalla tau matoy. Iya kode na puasa de ni calla, alena mi atulay calla. Ito. De na lay garis tomatoy makadali na icalla mato ko sorimonri. Tapi ia sempajange ina na de na wa jamay bija-bijatta tatta nakan nakilalam. Ini tomatoy. Ah iya to na ibadah madosa tomatoy na rekode na jamay bija-bijan. Tapi si balikanna na rekomas sempajang ni bija-bijay wad di salama au matorna gara-gara bija-bijan. Yana tu ampai paralula de sampajange bahkan makada nabi taqwa hadis sehari makada pakasibia pamula pertama na pares sa puang Allah Ta'ala na pares sa malaikat hilala kuburu as-salah
Sempajang. Iya nama kanja na sempajange malomo manang ilomonri. Tapi ya na sempajange masalah matunru toto ni. Betul na tes sangaleta. Iya na tu nak kada tau pandrita iya sempajange jamalaloy. Iya kode tule jami sempaja sunai pasuku-sukui. Yang penting perlu itu le jama. Pak iya tajama ni sempaja perlu itu masa akatan yang nge. Nasaba dua telumohan desa bicara keutamaan maka dari Nabi ta as-salatu miftahul jannah yaitu sampajange pak bukana surga as-salatu miftahu kulli khair iro sampajange goncinna sinina decenge betuangan na yanang katau masuk sa papenadina asampajak ko upitu mon pak bukana yanang katau macipi-cipi pakalinon na pakanjaki mo sampajamu insyaallah nasagena ya ko po Allah taala apa tanya aja tu waram parangnya dia na genna idi mi dia na melo genna papenadinge dia tu gak tahu dia naga na waram parana pura mana hipake dale kita we angka mita ya le mega angka to pas-pas tapi dia na kurang genna asaba iya ko capu ni dale mate mematoni iya na tu nakada guruta iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah taala na genna na inungan na genna na andrena napai mate iya na tu nang katoy patama rumah sakit impus jadi tama impus na genna itu inungan na aja na tapatamay namo pe ko batena doktoro makura gamelo patame de na tama na sabak tatutu mematoni seko mi tu papedale pura nagarisi kang ipo Allah taala jadi aja tamaselang ko masalah dale maka dale kudala tawe de nalai dale tetap masuk ko nalai makotiha iya ko maka padang kanalai gagak ku sesa de rewa tu matu iya na polo lahar na otona masun itu maka itu ina tu akar magi nama dari silap foto na sama dale na bengkele melonala sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu masalah sampajang kapura dibahas jenne iya sampajang ewe as-shalah di mana doa tapi iya sampajang memang iya kotomak bicara sampajang mesti berlandaskan isi bawa anu purana zaman nabita iya pentingnya jadi aku sampajang bicara na dasarna ibadah akacurang jadi maka modele na nabita mas sampajang iya rota curi yana tu nakada nabita agar hadisana makada betul na iya ko sampajang acuri wi nabi tapik wicarana nabi tamas sampajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli as-sampajak ko pada bateku kega na batena nabi tamas sampajang iya na melo lay tattae betul na iya na melo lay rincie kega na makna iya ro sallu kama raaitumuni usolli as-sampajak ko pada bateku mas sampajang apa itu sampajangnya apa baca kedo itu baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang iya peringerangnya na tampai tau padrita cidi maka da apa jepuang kaya sampai jepuang maka dia ketemu mas sampaja yakini maka da letuk itu yang kero iya rupa tampulan labai bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu tau mapangewangi jadi melo ka pangulongangi supaya aja tak pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia betona perlu baca iya toko na bola melo lo mas sampajang na yato kanya ti makadame kalau masampajalo ro ko masigi ya mulat to na masigi langsung mano kata derek aja nemu baca usolli karena itu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro kah iya na tu napake cuma iya tau pandrite pada imakoy alena pangulut ta Imam Malik na iya ro alena pangulut ta Imam Malik mencaji dasar maka datoma jenne memang ngoko boleh napa tolong masih hello ya aja nak jenne kena masih ya lah onro mak jenne pokoknya bola mak jenne itu mak jenne memang nah
Napani ko tollo masigi lay jagaiwi pakita aja na toli ka jili-jili. Ijaga itu timue aja nama bicara kotanya sikiri baca Quran. Gaji to cukup mi malalang to masikiri. Koto pura narona mania aku boleh makan kalau masigi masam pejaloro gitu. Iya na tolak tu nama sige to kata bereba mani Allahu Akbar. Na sabab pura memang ni mapasi sumpung istilahnya. Angka mo layar tapi dia na pada capu pelok na taluk batang ko saliwan na masigi na pertama. Langsung kami kata bere. Itu kere. Yang kedua, alena pangulut ta Abu Hanifah iya ronia fi jenne. Manrak maka masalah matu kowe. Iya na tunang kapendapat maka dah nareko pura ipake mak jenne pura ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wadding ipake mangaji. Oke. Jadi misal nama jenne ki untuk mas sampaja mangaribi na melo ki mangaji loki mak jenne memang apa jenne sampaja ni nak terjama. Iya Abu Hanifah ni ya. Napa ni ya ko pura ki mas sampaja mangaribi de na wadding ipake jenne na sampaja mangaribi mas sampaja ngisa namode na batal tatta ide na waddi pake ya na pura ki mas sampaja mangaribi asuki mas sampaja mak jenne napa mas sampaja ngisa. Iya na pendapat angka kama matu pak dakwah tangkalinga maka dia rojenne eci dini waktu sampajan dena wak dipake mas sampajan loro jenne na sampajan apa kata dena wak dipake mas sampajan asar jenne na sampajan loro dena wak dipake mas sampajan isa jenne na sampajan mangaribie dena wak dipake mangaji jenne na sampajange makoto paro pemat dena wak dipake mas sampajan jenne na ngajenenge. Enaro pendapat Abu Hanifah ya. Nasabak iya ronia nawita menurut penjelasan atau pandrita iya ronia na Abu Hanifah komelo mas sampajang ina oki hajenne na deto na wadi to ma jenne ko de na tama watu nggih hiji tama pi watu sampajang ina to ma jenne salah ga Abu Hanifah de na salah na sabab perlu kita paham iya Abu Hanifah ken rimonro oki Irak nondoi onron na Saddam Hussein almarhum nayero Irak si bawa Madinah sebelalada nayero wattunna Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena to pandrita pamulat tu tahun 20 na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena nabita na pajaji. Ye makna kamaki Abu Hanifah siruntuk nabita, Imam Malik siruntuk nabita, Imam Tasyafi, Ahmad bin Hanbal de siruntuk nabita. Nah sabab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang 70 tahun matena nabita tahun 80 hijrah. Enak jaji. Okira jaji. Nir waktu de pagaga kita hadesa yoki papada makoko angka ya Sahih Bukhari, angka Sahih Muslim, angka Sunan Abu Daud, angka Sunan At-Tirmizi, de pagaga. Angka Al-Muwatta Malik de pagaga hadesa yoki. Napala mana mo pitawe angka mo to mo ki hadesa tapi yoki Madinah monro. Sebelalada na de pagaga plalutu. To de pagaga. Untai lagi mereji na pakai teh nyerenge. Ya jadi ya kong ka pendapat nama tu de na pada pendapat atau pandita madiole wadi jaji de panalolo ngi hadesa. Makiro. Tapahangi. Ya kiro monro de panalolo ngi hadesa na sabab Imam Malik mana tu tahu pandita mazhab moki kita hadesa pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik. Iya na Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki. Ini yang membukukan hadis pertama. Kemudian aja to mapangewa ngokoro tapi makadani mantasyafi iya jenne ci di jenne waddingi pake mas sampajang 5 waktu. Itu kata 5 waktu mak jenne ki mas sampajang subuh. Natako de pana batal na loro pake si sampajang loro de pana batal nasara pake si mas sampajang nasara
mangaribi na de panabatal sampajak de panabatal jenne tayro na pura ma jenne sampajak subuh pakai si masa sampajak mangaribi ya kodemo panabatal na isa pakai si masa sampajak isa na rekodemo panabatal na subuh si aja na mo pakai apa maksimal yang kata makada talumi betul oko ni monro perbedaan pendapat kemudian yang nama tayammange de nawat dingi pakai dua sempajang sapaka mas sama turun tau pandri tapa pikir maka dah cidi ni betul ya ko matayammangi mas sempajang loro batal tak batal mesti matayammangi tema mas sempajang nasara ya ko jenne napalabat tau pandri teh wadi dua sempajang wadi telu sempajang wadi ti pakai mengaji wadi ti pakai mas sempajang siapa ti pro mak jenne makiro jadi okon itu na berbeda Abu Hanifah nak berbeda na sabadena lolongan ya hadisai bahkan angka pendapat tau pandri tapurau baca maka da alena pangulut ta Ahmad bin Hambal marepa jenne na sampajam mangaribin siya 30 tahun na 30 tahun na jenne na sampajam mangaribin na napake mas sampajam subuh selama 30 tahun tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam yana tu ampai alena pangulut Ahmad bin Hambal ini taulada setan apa akapai temak Quran na sesusiban ni akapai temak Quran iya ko mangaji ko purai subuh temak na loro iya ko nabaca ko purai loro temai na mangaribi iya ko purai mangaribi na patamai sebelum matinro purai romatu matinro mote masampajat tahajud na patamai jadi maka dawat diga angka tau pandrita mulai kuyalengi kemudahan itu ya ku bahasa nata me mengaji na me pertama wadi satama ko kudu alahu gadrusu itu jadi iya ko ya raya angka narante guru ta kalisiden ring almarhum maka da angka tau pandrita ko sengkang pakapala Quran pas dia sengkang riolo mero waktu namo pale nama guru ta kalisiden re mak guru mo pako sengkang maka dia nulis pertama korangnya kedua mina pertama korangnya sesok jadi aku mengaji biko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum komoto di mata haju na tempat-tempat jadi kedua tamak korana yo pidi mi korama lagi na tamak cicang namu yero pada tomi barung-barung itu biasa na tapi itu syukur na kutuma tamak korana kemudian iya na Ahmad bin Hambal nasaba ang kami matuhad desa kulok pangulut Aisyah maka dayero nabita marepa jenne na sampajas mangaribin na napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandri tewe de na lolongang yale na pangulut Abu Hanifah sehingga berbeda pendapat na si bawa tau pandrita madimundri makiro jadi angka kama matu pacara matama ko kampota makada de tunawat dingi pake jenne na sampajang mengaji atakadaki pendapat na Abu Hanifah na baca iya itu tesan nih dia tak pengewa iya ni kode tisagi makada pendapat baru sih padahal dia na baru meta nih ini minapai lolongan makiro jadi makanya tu kota pahaman ni makado ang kami mapendapat makoro ang kami ko agama ta yasan jadidul wudu mapaka baru jenne kaya yasa mapaka baru jenne dena rusak jenne na to jenne ayo makanja iya lengi cahaya ya tu tahu pada cahaya na ulat tipu iya mato ko surimonri na tu ya le cahaya ko pong Allah Taala materang materang apa ya tu jenne nurun al wudu nurun ya tu jenne cahaya yana tu nakana nabi ya tu bekas-bekas ya sange bekas iya rona gesai jenne matapa matu ko surimonri ya tu ya ampai ko mak jenne kaeda tu na hukum ibawa talu lampa lau pakoy imanta sapi maka yang penting marica talu lampa ulua namo de nokpe namo ko micakongi pakoy purani bahas waktu na bahas jenne itu ya ku ya mak jenne ina usapu manang ya haulu kuna pawala do cilikku maju sapu luku na iya ku ya makada hadesa na melo ibaca ro makada
macahaya matu ya rupure na gesa jenne ya ko talu lampami napada ni atu mila-mila ni atu yo poko marica mana ni hai nama putih mana harumatu makiro ya tu ampa ya lau sapu mana hauluku makada ya ro macahaya pita mana itu apa ya ko talu lampami macahaya ai madodo ya tu ampa ya sapu mana ni kata majen jadi makiro faidana miala tapi namo telu lampan koi manta syafi asani makiro kemudian nia makada kauna angka mania ko memang ibolana angka tomania ya ko majenne ya koi manta syafi dena kalan iya na dena makanja tatummu mu pangolo atimmu mupakanjaki rampan na nyawamu napako mupalakban niya oku itu makan jalan oku itu makan jalan na sabak magay doon rupa ko patarone mantasapi angka niya at talapus bin niya lay palapalang niya palapalang betungan na pakedot timu yan na ito nang kabaci usolli ito tapi iya tu niya etanya sampaja tabahnya tanya sempajannya apa isaliwan na kata dere nonroy yan na tu ampay niya wat di mabicarogi apa tanya sempaja tanya sempajan maka kamaki aronya sempaja tania isaliwan na nonroy apa iya sempajannya kata dere pamulana bere salat tutui na sebelum kata dere kita mania ya tu ampay wat di mabicarogi apa tanya tu sempaja jadi aku kata parote si makada maja na katoy baca usolli aja na nanamoje tidi tau biasa makoto to madarian kata ko cakaru di nasane lo kak matinro mata na labawa na matinro aja mo apau-pau kada cakaru do kasa di kak matinro nya na nyero malan yang kagula kata tau deaga na pau-pau lapa bawa mi mangero begitu padamu itu tau melo masapajang angka tu baca usolli farda salati duhri angka to makarban Allahu akbar makiro jadi aja na tapangewang makadami iman tasapi yaitu ampe iman tasapi mega na pake NU jadi agak sana majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake ya yan namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu ko le kesimpulan maki ya ko ibace usolli farda salati dhuhri ibaca ipalapalang ini menyamang risesena tau napai mak guru itu apa maragi mapangolo maragi mapangolo pura piaro napa Allah iya ku baca ni Allah ipatak de ni pakira-kira linoe ni pasisumpung ngalewe riponge iya kode nagaga ingera sanadin na ponge paringera na ya tu kata dere ni iya kode tu lemola yaro angka makan jalada menurut pendapat na topan rite di ulama Syafi'i tega ipatama ini okui dalam na kata dere iya merajing jadi upakoli gitu emang ipatama ini okko ilalan na kata dere iya koto makada Allah okko niro yatto kangati usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal kibalati ada makmuman lillahi ta'ala akbar ipatamay coba kere Allahu akbar ukiri taro Allah ukiri patama dia nalepakan lillah atau ati mipake iya mitu kode nama jatta malampela daya anak Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai makadaka iya di tau de nama jatta bate tama pangolo apangolo ki riolo na kata dere tapi iya di majattana tapatama ini rilalan na lapas Allah rilalan na katakbiratul ihram dua lalang ini menikah kami tolak itu pak dia tu na coco ukurat ta yukuru kang ita iya na ukurat ta melo yukuru kang ita itu manci susan itu tu ampai imangi koto marimang iya nang katau mato imonri aja nama lampe namo pakka pala korangi talupulo geso aja tanya alele tu yala pangadu makmunge
Tanya aleme iya nana tunang ka sahaba ka degay na bitta na ale na mancajimang pakapala kurang apa ha itu mancajima matangangi masampajan nang kanana dan ni teri anak na yo na pak makung ibe makunri na tapi makadai tapa makadai man nama si pali ni rokoti na makada usalai gi aja sampajangnya pater dia nak gue atau paterui na paterui sampajana pura mani mas sampajana lok tanai na bittah maka ya Rasulullah maga ko makuiro ko matanganga mas sampajana teri anakku walagi anak kurona pajat teri atau pateri sampajaku tapa makadani na bittah ni gaimang tapai mange atau tanah ni gaima olira ngalero yo lira ni mange nak kada nabita na tanai makada maga sampajan na mange wattu na tarianamu na sama komoi tega perubahan nasa ede nama ponco bacana na sade ipodan ni mange iya koi mako mako nang kanana teri aja nama lampe bacamu itu imang itu dia nama dingalena nalau kura ya nang kana tomato tendre tu nama koi mondri aja napa masusan itu jadi pentingnya apalagi kau wiri lalang nah jalan poros loju panda jalan poros palopo nang kasih tahu lepa masam pajaloro ini imangnya aja nama lampelada aja nama lampelada na sama magi angka tahu maseka uko tu lepang aja yo mo ko kilala pesantren yang ada tahu masih kau tuh kok kilala pesantren ko ni ba ko baca si digeso iko mani bawah yan namo na re ko saliwangi aja kita keadaan na makmungi iro iya na to imangnya pale na sapiri pada meja tu sapiri oto ya nang katau matawat tamuluran aja lalu lupa yo to mapat diwatat tu kira jadi iya ko tahu malolo anak malolo mana mo balak ko marionya tu ko balak ko jadi jangan katau matau ko tu ai toli kagora-gora tu malah silada mana malah silada itu pada mira ko to roko aja na tapat tak na sabaya tu tau matoy napay kasi neway alena yan na pura maloko mutu na madari mangilu aja mo bala yan na tu tapi ang kato tu dyan na sampaja katong kagi maka de nabita yan na tu sampaja mako itu dega itu makninana lay lulungang imati itu sampajan na ko sirmonri napay rimpa kalau kurupan itu pas sampajan yan na tu ampay amita ulada ka ako tu tau katong kagi itu mas sampajan apa ya tau ya kami to mako Allahu Akbar sami Allahu Akbar bisa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-taru jadi ini pentingnya kemudian reo kape manya jadi ya kui manta sapi ya mino nak dua tabaca usolli be tabaca usolli tapal-palang ni apa maki iya ronia tugasna atie pun na tugas itu jadi ya koto ati minia napalaba tau pandrita tapi angka pakutana ya di ulama Syafi'iyah makadah nia emi tu palai sangi rupa-rupana sampajang nia emi meka tanaiki aga bedana sampajaloro siba sampajang serai to nia aga bedana sampajasuna tatul masjid siba sampajasuna jene na pada mudun rakam nia aga bedana ko imang siba ko makmungi nia emi aga bedana ko wattuna siba watnya wattuna asam pajaloro ki tapi na asara menyita jamai nia emi itu apa pada padi petanrakan ia na tuna kadimanta sapi ia na masalah salah nia mu masalah sampajam coba kare angkat tu tahu maka deni pak deni pala nia mania bawa ni ya kodemu pala ni agame mangiro kodemu pala maga ya ronia mulai ke pakalu makada mas sampaja nak maka cuka aku iman sampaja loro jamai mulai ka jadi makada iya na tu ampe maka tau pandite iya ko mu manya ko mu baca ya usolli lalang ngati togi ha mu pala togi ha mo jepui maka dadena na tas salah iya mina rekodemu pala ngiro betongan demu pakalu iya ronya epilalan nanti mu ko ati pe mu pake masalah salah itu cuman kami tahu pandrita maka ya aku bola aku mania ina dia nakalangi manta sapi maka dia manta sapi
Iya sangnya niat tetapi melo mas sampajak. Apa iya ko boleh niat ni melo mas sampajak tanya niat sampajak. Tiga deh. Ya koki boleh niat ni melo mas sampajak. Ya koki masih niat sampajak. Kagak tahu makan apa bola aku niat kan niat melo masih itu. Niat ni melo lo mas sampajak kayak gini mon niat na sampajam. Maka dia ko tattono no makanja na lampuna tattonge pangolo ya timuri pong Allah Ta'ala pakanjaki rampan na nyawamu ya ko makanja ni papinadimu pamulai ini aja mu terburu-buru apa angkat tu tahu dia pernah makanja tattona na solli itu kan makiro iya ko ya ini menibawang keke tatah nah itu iya mi niahe kemudian selesai niat doa iftitah iya rodo itita negato rupanna pura lo baca-baca kilalan na kita na Profesor Dr. Wabah Suhaili 10.2 doa itita 10.2 siaga di tapla Allahu Akbar kabira ini wajah tuh Allahumma baik baini iya iya tuh kok ku Indonesia masaworo narampete makre ku Muhammadiyah Allahumma baik baini itu iya ku NU Allahu Akbar kabirah itu maku ya angka tau pandrita pura taliti na taliti to ngina sabah 10.2 doa iftitah 10 doa baca tapi upasanya sunnahnya sunnah ya doi tita tanya wajib ya kodeta baca dia na batal sampayang makuram ya palana itu kaya tu pahala ya oki baca monro baik pahala ya oki baca ya kumalampe ibaca ata maigai kapalata tu apa iya tu baca Quran ngisi di mila palat baca lala sampajang 150 palana iya namo tu makanami Yasin Allahu Akbar angkana tuh tapi tahu patu kunrun aku yang itu bana baca gitu je apalana ya paringerange lari loki lari loki ampewe iya ko makanja paringeran nate ko masempajangi makanja tu ampena makanja iya ko makurangi paringeran na bacana mi malampe apalana mi maiga sisalan ya apa iya je sampajange Pak Bue tania apa kasih baru maka dakamaki nabi tamananang kasampajak de Nabi Isa mau panai suruh mas sampajang Nabi Adam mas sampajang Nabi Musa Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Ibrahim mas sampajang mana Maryam mas sampajang Indo na Nabi Isa mas sampajang tu jadi aja tak ada sampajangnya Nabi tamananang kanang kasampajak de ina sininna Nabi yang kamana sampajang makanya Nabi Zakaria kama sampajang wa huwa qaimun yusalli fil mihrab kan ayat tuh kayak pakai pelak Quran nah pelak apa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab tatumi mas sampajar hilalana mihrabna jadi mas sampajang Nabi Isa napauto maka saya diutus untuk nautus suka Allah Ta'ala untuk masong paripoku matumali rindoku tato masampajangnya maperintahnya sakai Nabi Isa masampajang jadi itu sampajangnya tanya pak kasih baru angka kama tahu maka da pole manimami raja Nabi tanang kasampajak de na okomopi Madinah okomopi Makkah yala Nabi ta na ipalala lau Madinah lepame manima sampajang lepame manima sampajang lepanyo ko Baitalahmi Bethlehem masampajatoy lepanyo ko Bukit Tursina masampajatoy okui Madinah masampajatoy watunna si bawa sininna Nabi napamenre oko lagi mamulangi jadi ang kami mana sampajang jadi aja tak kede sampajangnya pakai siya baru de sininna Nabi na utusoy po Allah Ta'ala kamana perintah sampajang termasuk Nabi ta yang ke salat khusus menurut pas sejarah ahli risalah istilahnya tahu pandrita pas sejarah makadai iya rotatonge rokoe sujue tidale duduk tawarru'e okomi malaika nala nabita okomi malaika
kegayasan wattun na ipameraja okui lagi pamulangi siruntu inabi Adam naitay malaika ekorotato maringera makasiwil lori pong Allah Ta'ala iya naro natoka ngati nabita na chinailada apa si tato nami makasiwil oko lagi maduwe rokok tosi si rokok-rokok nama pamulai pancajine malaika edinang kena patu rokok masumpa makasiwil lori ponge ukui lalan na rokok na maringeran ban nama koto para nabi Adam tato nabi Yese naro nabi Adam rokok masumpa lori ponge iya na pitu lagi itu pitu to garaka sempajang itu pas sejarah na rampi ya iya na tu nakada iya nangka tau masampajan na kuraci di dena satu apa dena tembusi langit ketujuh iya dia kesampajan tu tabu dia mesti ittiba ala rasul mesti ittiba ki dena cocok ya tipake tu makada cica cukup cica cenya na gaji sampajakku tania sampajan itu apa jepun ya sana yana tu biasa na patareka katawe makada sampajaku cukup cenya selesai tania apa jepun ya sana itu iya ko sampajan mesti mutatongan apa iya ko demu le tatome isyarat betongan na tudak ko jolo to liuko na ya tau liu itu mas sampajan rokok mato to mas sampajan itu penat dinami na parokok penat dinami ya ko tudangi mako rokok gitu rokok suju mato tapi ya ko liu ni tahu kadena na rokok ulun namani penat din namani jadi na mo liu tay mas sampajan tu rokok matoi penat dinami na parokok kanyana alena na sabak watak kale ni de nulai iya batenya nulai mo pa na iya tu kegay na iya sa sampajan angka baca angka kedo angka peringeran siyang kapi ya taluewe apa iya nang kakuraci di masalah itu tak dengi peringeran baca mi bawa tu makadami tau masih kiri na sikiri tak bagi dua angka sikiri na ati peringeran sana iya ko sikiri na lillah baca na sana itu gerakan sujud rokok jadi terlupa angka kam maha tau mak baca mi bawa nasa baca na mi bawa aja na rokok dia na sempajangnya tu masih kiri ya kong katau maka da maringera mak bawa ya de to gau baca eta pakoro mi itu ya mi kong katau maka da de gau baca ya de gau maringera yang penting rokok ka suju ka ai tau bergerak badan mi itu tau olahraga mi itu jadi na sempajangnya pasuku-suku mana pa to napani natoro nabita natoro maka da iya ko tatoko pangoloko ka bae ko tato bunyi kata bere mamulangi asangi ke takbiratul ihram bukan takbiratul ula tanya kata bere pamula tapi takbiratul ihram maginya sa takbiratul ihram na sabaharangi ngerasini na sewa-sewa sangadina pong Allah Ta'ala jadi ako puramu itak de pakira-kira linota ko tu kata bere yana tiasa si sumpu ya mikodenang kana tak de pakira-kira linota wai bahaya tapahami sederhananya begini ya sange maringerang narekode na to maringerang tapahani ya sange maringerang narekode na to maringerang betongan na ya ko tingerang ipong Allah Ta'ala de na mungkin angka tingerang salain na tapi ya ko tingerang salain na pong Allah Ta'ala pasti tak dengi peringerang kalau ko pong Allah Ta'ala tates ni gare angka tu tahu makan nama sempaja nggak winger rasa pedaku winger rama tupung atau kapau-pau mi itu dia mungkin masih di atas si bapung pengeran di gare Allah Ta'ala pakan jaki peringeratan kata tu tahu makan dah piku je cara ni ngeran ada nang kanita nanti je nak ada pong Allah Ta'ala ita kak maka ni ngeran maka tu lagi sorong lagi mena pigau maka dia kata nasa piku cara ni ngeran ada nang kamu ita ya komekon nama nawai perlu memang papura timu ita Leng itu peringeran lagi nawa-nawa. Iya ko nawa-nawa makalu ni mako kapan. Yan itu ampai naten na bita ko to masampayang itu tu matay. Naten ni makapajam. Apa ya ko to makapajam nang kama binta-binta lari maridi makadanula yan pun. Ang kasimu ba putih nasa balay ka nakapang niya. Yan na to pusa.
Nanti itu maka pejan, walaupun nanti di dalam ilmu hikmah dibahas. Dia sewak gurui. Maka dia kopole lalang ina masu maridi lari menre malaikat itu. Ayeuna tu kong kata ma pesabi na tutu imatana na pejapui maka da kege munanno malaikat lalang naga malaikat emola. Ia kuna pake tapi dewa pak guru ngiro. Dewa pak guru ngiro. Aja ta pake yana tu ampe natte nabi ta maka pejani. Para kata maka paja madaran kamu ba ulan mo ko buka mata maka paja ni makoy mo ba ni rumatu angkat tuma putih mo ba ma binta pada gagal lagi iya naro nasam nule malaikat nanya mo ba si cire nasira kapan dia na nasam paja iya rada na wading yang itu dia na ditutup mata angkat to ga setanai ka na sepi ko pe pa ustaz tama ni ga tama ni kapan. Hah? Oh 2 menit mana? Apa iya rojangi mau diminta teh 10? Maki. Jadi makanya makanan Nabi ta anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka anta abudallah kasiwiri wipommu. Makero anta abudallah kasiwia nyipuanmu ka'annaka tarahu senrawe-rawe si kira-kira atau muajapuiwi tarahu muita jadi kasiwia nyipuanmu pada pemuitai fa illam takun tarahu narekodemu le muitai fa innahu yaraka ya kibawano makana ya puak kunaitaka kami tapake yakiki makada mitai puakku atau yakini makada naitaka ya ko yakini makada naitaka ya kibani pada kong ke kamera CCTV ya ko kata bereki naitaka pong Allah Ta'ala naitaka rokok naitaka suju ia tu menyama risesena taude na matandre makamnya ia diamange barsanaku ya benar tak pakai naitaka pong Allah Ta'ala tato naitaka mangolomi masampai Allahu Akbar naitaka katabe naitaka rokok naitaka suju pada kong kata tudang pada kong makade naitaka ponge naitaka rokok itu menyamang den maraji iya na tu nareko ya tu mendre itu maraji tu Allah wah madari tu nau lagi kayak Allah Akbar mak baca paten itu ulang ngodi Allah ya nanti paganggu-ganggu mereka ya tuh mereka atareka dia sama kau tuh mamulangi apa dia namelo kore nasi sumpu sisa ya tahu nasi sumpu na Allah Akbar pai menyamani nasa ding ya tuh marak jingi pakai ya tuh jadi yo pokoknya rumah kadana itaka ya nanti magampang jadi angka memato tuh tau mulet pakai ya tuh makada pada konita iponna nasabak nabi tamato makada antabudallah ka'annaka tarahu kasiweni ni puanmu pada pemuitai angkata mulai dapi ya naro pamulang tapi aku dia tu le dapi ya maka nabi tam fa innahu yaraka ya kibano makada na itaka dia naga cau gampang ya tu ya na tu magampang na itaka rokok na itaka suju jadi ia tiasan takwa dena to 5 ringer atau bahnya jadi yasannya takwa dena to 5 ringer nasaba yasannya paringer masuk utama tapi yasannya takwa merasa diawasi oleh Allah yana riasa takwa to 5 rasa lai takupong Allah Ta'ala lai kontrol itulah takwa jadi ni tahu tak salah nasabane semakada tulian kami takat iya jadi ini manya irona nia kode ta pala usolli akadabani wakatai masam pajaloro patandra kama kacio ko imange karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar iya mi kotannya wattunna pake ki qadaan kuma basara kuma ki bicarogi wakatai masam pajaloro hukum nyasara ujami patandra karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar apa biasa tuh engkau tahu terlambai mangotoy bara na macio ko tawi nade nalepas sa pili masempajang milo ilepas jadi dinna makalilati na sading sanalatu bola na pas asara epek ko ni asam pajaloro jolo
tapi akadani qadaan sabatannya na watunna usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala aja tak ada adaan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna maka dia itu mantu malaikat asara ni tanya nalur maka ada adaan itu iya ko dia sama basarai bicara gini wakate masam pejalur patanraka ngukumnya sarai ujami karena Allah taala Allahu akbar itu jadi magampap payaro apa iya tu ka nia tanya sempajang isaliwan na minonroy tapi okomi nia monro tak gatu sini na ibadah apa maka dia nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tungka amalae angkapi nasibawai niya majapu tungka amalae ilolongan sesuai agak katai tapi penutup ya sinin na jama-jamang agama melo etajama pasi sumpu mana nyokonya niya itu nonroi na ibadah dunia atau ibadah akhirat magi di tau dino enang kali magi di tau ogi enang kali golegota ang kali golego na boleh to aga gunana lego-lego onram mapalampunia ya kotomelo na salay bola to maso na pole pintu to tuda jo kolego-lego cinampa pakanjaki rampan na nyawe ni pakanjaki abujuna atie na ibaca doa perjalanan na pay pangolo maka da degaga wakatai po sangadin na sapa iriuran numu pancaji wiya jama-jamaku jama-jamang o makyap palang surimunri jokani magampa mo to ya kung kapangoje pak dara pak galu mo kudur pakanjaki nyata ya kung makarame kalau mangoje bijang kaya kamajara cicila motor gangka mau bangnya tu cicila itu lina urusu tapi ya kung katau melo jo kamakara meka sapar ngidale halala keluarga aku mangkabang magi-magi kasinang kawadi nakatuwi nang katupaku ko gamay itulah orang mengajar dunia tapi dia mendapatkan akhirat. Na makiro, yun na to ampay ang kalego-lego onrop pakanjaki rampan na nyawa papanguji alewe sa balungjok ka yo pidi yon roy mi magosip akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.